Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha Hojai District Rajagaon along Bangasena atumpen Bangladesh along a Hindu atumaphan kachenek aputha kachesong Patumi pai ni pai great trogarni Hojai District ke parlo Rajagaon along Bangasena klemba atum chelangsi kachesong asai dengpo Bang so kachesong ponang kokla ke keram tarni Bangladesh arlo along kedodun a Hindu atumaphan kachenek kaholo non puta ington pon pelang Lasi Bangladesh along Hindu aphan nang kachenek pi jongsi ington pon pe pulote nilitum nang kehang Bangladesh arlo district rok bangabhumi ke jokwan nang pi ponang popusi Bangasena asong along klem bangatum pen sodak pen kehang padopon pusi pherang ke pen birta nang pali News Text Report Karbi Anglong News Channel बंगसेना संगठन का सह सेनानायक हूँ। आज हम लोग का जो प्रदर्शन हो रहा है ये सिर्फ बांग्लादेश का राजधानी ढाका सरकार और वहाँ का मौलवादी इस्लामों का खिलाफ है, क्योंकि बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू माइनॉरिटी का साथ जो हिंसा होता जा रहा है वो हिंसा अति निंदनीय और अति घृणनीय है। देखिए पिछले 70 सालों से वो लोग हिंदू माइनॉरिटी को अमानवीय अन्याय और अत्याचार करके भगा रहा है। ये मेरा अपना खुद का बात नहीं है, देशवासियों का भी ज्ञात होगा। 1975 से लेकर आज तक हिंसा फैलाकर वो लोग पिछले दिनों में हम लोगों को भी भगाया और आज तक भगा रहा है। तो धिक्कार हिंसावादियों, धिक्कार आपका नीति और शासन का। अब वहाँ का कम संख्यक हिंदू माइनॉरिटी चुप नहीं रहने वाला है। मैं बंगसेना संगठन की ओर से इस्लामिक बांग्लादेश सरकार और वहाँ का जमाती इस्लाम को चुनौती देता हूँ। आप कान खोलकर सुन लो। हिंदू माइनॉरिटी के लिए बांग्लादेश का 6 जिला जसोर, खुलना, कुष्टिया, फरीदपुर, बरिशाल और पटुआ खाली को जल्द से जल्द खाली करवाओ। वो 6 जिला लेकर हम ऐलान करते हैं। वो 6 जिला लेकर हम लोग हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए स्वाधीन बंगभूमि दखल करना है और ये हमारा बंगसेना संगठन का मांग है। मैं भारत सरकार और राष्ट्रसंघ को यही अपील करता हूँ, अति जल्द से जल्द हिंदू माइनॉरिटी का सुरक्षा के लिए इस 6 जिला को स्वाधीन बंगभूमि में लाइए। और ये भी आप लोग कान खोलकर सुन ले, हिंसावादियों, हिंदू मरना जानता है लेकिन अन्याय और अत्याचार शासन का सामने झुकना नहीं जानता। ये जितना भी खौफनाक क्यों ना हो। जय बंगो, जय बंगो, जय बंगो, भारत माता की। जितना हिंदू संगठन है और भारत सरकार इस हिंदू संगठन को एक साथ करके इस बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू का सहायता करे, यही मेरा मांग है भारत सरकार और राष्ट्रसंघ की। यही मेरा मांग है, जल्द से जल्द इन लोग का सुरक्षा के लिए स्वाधीन बंगभूमि स्वीकृति करे और ये आज़ाद करे। चाहे इसमें लड़ाई करना है तो करो, याद रखो
याद रखो बांग्लादेश का हिंसावादियों 1971 का हिंदू मुक्ति वाहिनी अभी तक जिंदा है, अभी तक जिंदा है, ये भी याद रखो। इसलिए मैं भारत सरकार और राष्ट्रसंघ और भारत का जितना हिंदू संगठन है सभी से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग हमको सहायता करें। Arlong wuti phonglang somate borpung arwadatum non puta kemisen atowar cheleng dunlong lipin la sonsi lakha kripli korkanthi constituency ke parlo Arlong wuti phonglang somate borpung arwadatum non puta kemisen atowar lapen asonason sorkar pen akirap mate kaching thur amo mate development kile ledet pen ajok rat atum kaike kisung chetong nang bomla Son si kedam tang pai ni phai sir keparni Arlong woti phonglang somate borpung arat do ana tumpen to war kache selampon la si tong sekot pen Karbi Anglong Autonomous Council akita kithe kiding atum prabchin pen Karbi Anglong arat ning kethepik akihai CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Raju Tiso Phansi hada kedo prong arat atumpen to war cholang ding lopusi pherang kia thengno arat atumpen chethan ponringti News Text Report Karbi Anglong News Channel Tang te na tung la so sai ding pon long te na tung la ke thi ding tum phan te son pini ke chuning ri son doing mal Ni tum adeng thi tum phang chuni ri tum ke si bang ke chuni ri dat seta me alang le tum hita chini lu athe ke ni tum phang la so to war ke non het non rai pen pele hana chicha ali nang salam pi to ke apo se non puta ni tum phang nang salam pi thek the ni tum au we ta ke par thlo we ni thom selam si ni tum phang la non we ta la pula ben sinang pa par le po bon ala mang ke kichi ki jang ponon kisukun e ponon sitame la to war se kai ta ke chong den si te e ben si ponang nang ko sita ame ka ve ke the ke ding tu to sanang ko ji a the ke alang le tu nang chi chak chi poson de la ta hai mini sita me nang chi chak de ke sita me la pu nang ponai po oi pai ning kan si pen itip tim ni bak pota claim kle la si ni tum non barikha chela sita me hithi borwa dam nei ji la pen somalo pachadi dam nei ji la pen si chelang ta chi po nei la son dak thak se kapre ka kam se tame ni tum thoi joy hela lete un e tangte ni tum phan to war vi pulo tangte ko pulo asi ha thoi lom chelang chot pulo tangte ni timing long asor phange munikali putong nang ma thak ko nang poma asi ke thi ding tum phan se tame chuni wi lo asi nai tum se tame matha chot ni mi thang ka biyan pulo tangte ha kar bi hala thoi ge do kar bi tum phan lang chot ke chok chi thoi ge do ha bang khaya su phan lang chot ke chok chi la sing long atok ati ke do akar biara tu phan te engine su ni la pen lang chot ni ni tum bhuti pi pen ali we lu tang te ni tum bhuti pi pen non sa song ge ko pule ya mi thang lok si ku pen no pak pen aning kan wang tame la bunai pa oi pa ali si la buti pan po la si hela lat nang kok la asi ni chuni ri dun ke la lo asi ke the ding tum se tame ni tum phan se tame na engine su po nei ali pulong te ni tum ta bhuti jok kan ali we tang te pini na tung la so sai ke ding pon ma de la to war ka do we ji sila ma putha along mang ke na tum la so carpen dong la pini jokar ma man de na tum rong rong tin pen dong la pini ke claim lo na so ka mang Nini tum pini ki claim la ke jokar puta kali thang ta kali sitame ni tum ke chi reng jile reng sitala so to waran cholo thela ke ni wang ta nang kok la pen te thi sitame borwa sitame ke dam ji la so to war han ase apong sitame mi thang si la sonak tha ka to war la pu bai la pen sagar sitame dam no da ka posi ni tum choprang sitame bonai lo bata hini lo la pen non pen pini sitame la son kana mi thang si kuching wai pen rong pen rong ni rong thom pen ching room si pini aso to war heno perfect kana po keng pen ke dam anda phere me posi ni tum mi thang ching wai pen si penap sitame hi thi lo ni halang so hi thi asini tum aso to war pini tame ke salam po tang te nang li bang arong bang ke rong bang ya khelan terang ro arong rong kon bak dui la pini la so sai ke claim long bang rong pline se doi pini bangke ni tum lan che par ju ate oh
Nilip constituency ke parlo along inglong arad atum kidukisung karbi anglong arad aphan katethan chukiala penchinglok borpung tarapung arad atum Lakha ingkoira phon Nilip constituency ke parlo along chukiala penchinglok borpung tarapung arad atum towar kawi school ahem kimimi sub center ahem kawi Lapen do sita munit atumabang awi inglong pupen amat ason tinta kawi ason saide La si karbi anglong ke tekiding atum lapen political party mate ruling party atum sita election ahut vote aphan nang pacho bai chot ke chok chelo non kiram tang MP election ahut sita to war nang selam pipo pupen block adung het sita mi long e ponlo Lapen do thulang kiram tang MP Horen Singh be ahut sita panjan pen habor pung tarapung an kacheleng atowar nang selam pipo pura halaso ahut sita long somponlo Lasi long ke som chot abang ke chok chedat po. Lasi ing long aradatum chethan ringti. Teke nilip ke achitim ke ing long apadeng si kedo ke ong. Lasi non phong ni ke chok abang ke long ke chot abang ke nilitum ing long aradatum ke kroy un elopusi nang than nang bachini dun. Teke nilitum inglong arat atuman ke karbi anglong arat akar ahemprek ason taklo. Nilitum inglong arat mate borlangso borpung tarapung arat akar ita towar me arihing lapen se kachelang ahemadim lasi non ang ton pen alang litum penle arjupon lona. Nilip Chokiala pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Nilimen ke sem timu rong sar lo dak borpung sar the timu rong sar lo Tante nilitum labang so sar the timu LP school long thek long teng pro tang te da school hem zita mi pil la si la das bang su school long class than voi do voi lang ma dang te labang su school avidel la la so school long ke mar si timu pi nilisu pi ma lo alang li si ke than nona lom ta class bang ke dobo student do ma da a student ta velo bang kri thom ne hidu ning kan ke thom moi do lo bon la pusona bos facility ta nang le ma la so dak nang le MDM ta vela MDM ta velo thang ta velo la suki ti bor pe ne la hot pe hot hai la nang le po lan chol repairing pe ne do mai ni ka ave repairing ave Kenali tuma hin pen la dak la so ko repairing baban reverse tumi ni tumi thek long ka ve la teng ka ve la nali tum la kar bing non tan mas cancer education em ma phan nali tum pila nilitum ke hang ong si ke hang selet anlu no bang ke mane da ke pooling center mati sathete mong pooling center lo number 8 pooling center lo sita me dak akenang ji anda hang ke hang lo local mi silong pendang lok hang lo sita nang pipede apo sinang pipede apo ni teng long the hedal rat pen ke lan chol lo education block chairman alang li jorong pi sita mina chi humri son doloma wang we pin la education department um da wang we ti la gono so hu mama ni wang polan vel kang no be wang we le wang we po ke wang we le te mong LP school polling number 8 labang su school labang ke nali tum ka duga berat tum ta theklong po jo ko sona condition ma ladagna tum theklong po la si la so teng polutang te ni tum phan la construction ta nang pipe repairing ta nang pipe polote polling center terek phiji phoita ning oi nili gambora hin pen terek phiji pote terek phen ni tum polling center ta nang ne school hem ta nang ne la nona teng polote athi thirak me ahin pen media tum wang po thandu nang po ni tumta lan pin ke theragon airport labang so school along ke pooling center la ka ke nang sotlo bangadima pooling center ana bang ke lang misen sitani tumadim ke repairing ta hang po ave construction ta hang po ave la pen ka prek bandri wale hang ta long le airport pooling center terek phiji puhita aning hang paterek na lan chotlo la ma so school aputha na tum la local MSc pubitro rong pi la aphan lailam aputha chingki manai tum nilitum ka chingki ke gali a photo ta nilia batai lo ko pon photo wan tha po pon po photo pon chot na mel non ke dam tang an ke apo thek thelu ni tum ke nang le hin pen la ka binglong em
education ni am charge to bi aphan nang lihin pen pilo puang tung nilihin ben puang tung bang ke yong si polling center puloteng te alang li tum ta ladak ni tuma ke nang jia bang ke athe election hoda bang ke dak police army do po son officer bang po ke nang ji ke rong ben sikai ka hita ni tum phuli phuko ka do ka we pethe pu hita ka chirung men si ni tung ke pichun chun la song bo election aprang da akaprek ku pe ni pan pe pro be prai phan pu ta long le lo ko pe ne thirki hin dak par pong pe hop pe ha phan pu ta long le lo ing hap hin dak bonai buli bola phan pu ta long le le la lo rong ang bong school hem education school hem education bote akenang so la se rong bong ke do ya kenang so lo la se la so bthak nang le to than klar dak than tha tha kala ahok education ke kenang sot na theni tumadim ke ajat ta ke pa phie dim lo na tum thek long lo la pen ke dam ke wang ta pini nang le tum wang long lo non dam long po la so teng si li tum ta bang son te po ja lo ning hang bang ke ha thoi lom son te po lo se ta me ni tum la tuwar ka we delong ka we lai pen po si ang ton a we lap lo master nang pi poi nul ba kha so master ta la tuwar phan phere po lang phan phere po wang we de ti le ke ni tum hin ben bang ke thang ta claim thek thedal men akenang ge to war ta akenang so lo to war la pen la delong bang ke nang sot lo la le do pute ni tum ta la ang pa phire je dem kali Nanti lah si kecil lang hem medical sub center da pesan dulu mah. sub center ke nona tum tuwar dam te theklong po a hem ke nang kim pi ham lo da war plak tum sig du nurse doctor da we ave batai si bang puta ave in nu to ang wela Nanti nang hin bela karbona tan mas cancer kan kapila. ko pini lo la bang so hem ke la nona teng si pa do bom ji pute nili ma si dukan bi dia ji pu la war plak hiar ko glap po pai sing kai po bahare dukan bi tan pu non kreng wa te pik afum ni bag dukan marwan po dukan bi det po Nanti kita tang election aprang hol nili blok pasai hemat dong het long i kesom cogalat tu tarapungan kecil yang tuar problem dan selampun pupukan ningi thedolan. la bang so phan ke ni li ning thewi pin lang mo AJCB ko pin ne adelong ki bi ki mang chin a semen a rot nang bui hu an te ning thewi a the ning kan ko an ne pen da la puson si long pu bom lo ning pe the bom lo sita ni tum a phan thang ta vela ni li tu we het si chu hela pen wang lang tractor the pon wang lo hada block pe na bar ba ji pli dang na le ba ji kresi ke wang ye war sai ve ong si tractor ba hi wa la la tumar ni si theklong ta hai phan man si ke pon tu so hemasar pi da pen se phan pon lo a ko dang ni le hemarai che song te mung apo ke manuel te mung lo la so supo han ta ni tum phan kim si non ha di phu operation et ajat el phan ma hi pon lo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me